Iadat parsari maduon di dua nami nahu maholongi hamyon. Anggiat memulai dengan ham pas-pas di mata. Marsa dari roha mahamin orang peperni mengambil tugas sinag. Seluruh posisi anak guru bener-bener lah maputo di godang na. Alani ada orang so kebutuhan butuh di godang. Pada nami nama lo. Lalu godang maju otomatis nomor 2 di Batang. Dua mata raja kita sebab nang kasih Tuhan nator. Mulai tema amang pada nami nalo, anu amang pada nami. Lungai asa syajur wina mula syajur mula topak. Marmula dulu dengan badaman godang mula-mula. Nung ketika kamar mula-mula pada namanya malu lihat mah pamulan di pasu-pasu masih dalam tahun 2 mata asa di permulaan pasu-pasu neng manok memahami mata nomor 2 di mata amatara yang kecil para nah kena dia dulu badama jadi godang sopa-sopai. Maudara itu mapat dinami nama lo. Lunga digak kami memula-mula, lunga digak kami merasopa. Anggiat-giat penggabian perorasan. Lihat pas-pasnya bata Tuhan peparan putam itu ngesila gelubur dia peparan abang nang jual jual. Bayar damang mah godang lihat-lihat.
Wala tema. Alalunga lihat penggabian, lihat perhorasan. Dita sa launa kepada petugas sinag luwag keluar dari rekod di dalam orang yon. Lumai partikianon atau torsiko. Jumolo ma buat dia menang berunan. Partikianon upas atai ma tuhamona. Ano Ji? Iya. Sono saya jumolo do raja di Pamuroro marang dahulana baru marang kami lawan yang berbeda. Partikianon pertama tu dia una berunan. Bawal sa jalan lagi di hamon na tulang. Tilalaro ako na pala si Chef Benita di ulot tadi bagai sedario alam ng dito para jalan di dalam di Pagoroha. Tulang na burju. Ikokondo bobo muna naksahat tuhani nung masahat kami akaparyan akon muna. Ipuhon niya lamat na naman po naman sa ngapong. Nwepe. Raja di hula-hula. Tulang na burju. Romahan ni masobat hamun na salhu na hula-hula nami. Mulutuk pe Poras takpo di jadi pasapun sa daw sumajudong. So itong manarita ba nito puting muna. Alay pos maruham muna. Dalan nami do pabuahon. Nang rohani nang rohani tu ano pa muna di bagasan ulaw tadi bagai sedaryong. Sanggi ma dito pa ito hataak kasi narunga do akalas ni rohani kami akayo kung mga asal di puy supahon nami akan na dumingam si yakkare na mangho. Alani pati nami. Pasok na tuhulong nami. Nuekpe bekong majo kodang nami na sumakusi. Kodhan.